Жалал Абадтын курагы 70 жашты багынткан акын айымыз Салкын Нуркулова Базаркоргон районунун Табият Кооз Арсланбаб аймагына улагыш Жапаш айылында 1947 жылдын 21 январында туулган. 50 жашка чейин келечек муундардын билим тарбиясын өнүктүрүүгө салым кошуп, башталгыч класстарга сабак берип, педагогдук кесипти аркалап келген. Ардактуу эс алууда Салкын Нуркулова өзүн чыгармачылыкка арнап, 10 жылдан ашуун убакыттан бери ар турдуу ырлар жыйнагын, тарыхый жана адабий чыгармаларды жаратып келет. 9 бир тууган бир ата бир энден биз чоңойгонбуз. Анан кийин баягы менден кийин 3 эркек бала келген экен, мени эркек мүнөз болуп, эркек бала катары тарбиялап койгон экен. Атам ээрчип көбүрөөк жүрүп, сал кечирээк окуп калгам. Ошон үчүн 49 жылга мен бүтүп калгам. 4-класс аяктан бүткөндөн кийин мектеп жок. Оган талага келдик. Оган талага келип 4-класс бүткөн билим боюнча эле. Оган тала Кызыл Октябрь орто мектеп ал убакта номер 3 болчу мектеп. Ошо мектепке келип, неме көмөкчү мектеп интернатында жашап окуп жүрдүк. Андан бүткөндөн кийин 7-класста Бөкөнбаевка келип 1 жыл окудум эле. Ошондо Бөкөнбаевде окуп жүрүп, мындай неметип кызыгып чыгармачылыкка. Кызыгып анан кийин жаралган жерим Арстанбап деп 12 куплет ыр жазып, Кыргызстан пионерине жөнөтсөм чыкпай калды. Анан ошо боюнча мен жазбай койдум. Жазганым жок. Бирок бала кезимде эле кичине барды, аны билбейбиз деп билген жокпуз да андай экенин. Балалык кезинде мектепти ийгиликтүү аяктап, 1966 жылы турмуш жолуна аттанат. Андан кийин Жалал Абад шаарында жайгашкан Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайын сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 1971 жылы башталгыч класстардын мугалими адистигине ээ болгон. 1968 жылдын сентябрь айынан баштап өзү билим алган Далбаев атындагы орто мектепте эмгек жолун баштайт. Андан соң 1970 жылдан 74 жылга чейин турмуш шартына байланыштуу Мичурин мектебинде иштеп калат. 1974 жылдан тарта кайрадан Далбаев мектебинде эмгектенип жүрүп, 1997 жылы ардактуу эс алууга чыккан. Салкын Нуркулова 3 уул, 3 кыздын энеси. Мындан тышкары 30дан ашуун неберелердин чоң эне тайенеси. Анын ырлары жана чыгармалары 1990 жылдан тарта райондук гезиттерде жарыяланып келген. Окушум керек болуп калды. Эмне болсо да, училище болсо да окуйм дедим. Мурун болбой койгон мурунку жылы. Институтка окуйм деп. Анан училищени бүттүм. 70 жылы болгондо өзүбүзчө үй кылып, өзүм Кызыл Сууда айылыма там салып, кайнатамдын журтуна. Аяка көчүп бардык. Көчүп барып, биринчи иштегенде 68 жылы ыр сүрөт мугалим болуп, ошо мектеп өзүм окуган мектепте иштеп жүрдүм. Ушул убакытка чейин акын айымдын 5 китеби жарык көргөн. Алар Жер сөрүсү Арсланбап Санжырасы, Кыз жибек дастаны, Аймактын чыгаан инсандары жана Айылдык жаш мугалимдерге жардам аттуу китептер. Салкын Нуркулованын буга чейин жерлерде Жалал Абад областык китепканасында адабий кечелери уюштурулуп келген. Ага жергиликтүү акын жазуучулар, студенттер жана поэзия сүйүүчүлөрү активдүү катышып келет. Адабий кечелердин алкагында Салкын Нуркулова жөнүндө кенен баяндамалар жасалып, анын ырлары жаш калемгерлер тарабынан көркөм окулат. Баягы өздөрүнчө 50 жылдын белгиебиз деп бир ирастанып калышты да, бир кой байлап. Анан ошондон кийин ага чейин жазган эмесмин. Анан мен неме кылдым. Мектептики мундай даска, кулактандыруу даска болот го, ошого мынтип жаздым. Турмуш мени эркелетип койбогон, төмүнгизип жөзүрүзү ойногон. Ийне кудук казган өңдөнүп, эми жеттим 50 жашка бойлогон. Ушул күнгө туш келиптир 50 жаш, уул келин кыз күйөөнү көнүшат. Бир азыраак убакыттын үнөмдөп, биздин үйдөн дастаркондон даам тап дедим. Деп туруп анан биз саат 5ке баргыла килип койдум. Салкын Нуркулова чыгармачылык чөйрөгө кеч аралашканы менен өзгөчө уникалдуу талант. Боордош казак элинин Кыз жибек дастанын араб тилинен кыргызчага жогорку чеберчиликте которууга жетишкен. Элеттик талант жазуучулар союзунун чыгармачыл инсандардын башын бириктирген эргүү коомдук бирикмесинин мүчөсү. Ал өзүнүн эмгектеринде эл, жер, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар жана тарыхый жайларды баяндоого басым жасайт. Анын негизги максаты келечек муундарга буга чейинки ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолун жазып калтыруу. Мен эми көзүм менен көрүп, көбүнчө жаратылышка көп басым кылдым. Себеби мен Арсланбаптын кызымын, жаратылышты ушунчалык жайлоодо, жайлоодо болдум, кыштоодо болдум дегендей, жайлоо менен мал менен талаалап, жайлоолоп жүрүп, мен жүрөгүмөн орноп калган экен, мен жайлоону көп жаздым. Токойду көп жаздым, жаратылышты. Салкын апа чыгармачылыктан тышкары жакын саналаштары менен болгон байланышында бекемдеп, байма-бай жыйындарды уюштуруп келет. Адабият айдынында аны менен бирге аймактагы акын жазуучулардын катарында өз ордуна ээ болгон Салкын Нуркуловага бекемден соолук жана чыгармачылык эргүү каалайбыз.
ümit dökünüşte kuvanıç. Canım menin yürügümdü sırda koy. Yaş ümit dökünüşte kuvanıç. Canım menin gönlümdü ömrümdü sırda koy. Gel buraya gel. Daha şerimin emir bak. Söylesen bir söz talaşır, vakittir minip gelmesi. Günüge gelen canaşar, günüge varam canaşar. Tamılcıp tanış camalın, Tağına okşap kalamın, tağına okşap kalamın. Turmuştu cirepsi, çağılgan bulup canamın. Ben ırke seni başladım. Zamira degen akınım, hırdavasa cakınım da koyarım. Azıcık ne kalasın? Zamira, siz, bunu tacibüz, bunu televizyonda bağlı. 5. klastan başta 10. klaska çeyin barız bir gün cürdük, birge turduk. Bir atanın, bir apanın balasınday olup ıntımakta yaşadık. Cürdük, okuduk, yaşadık degende. Anan giyin bul ay yavay oşo mezgilde bunun çıkarmacılığı öte örkümdep durgan. Bilesin mi? Bilesin mi? Boy aynanayın bul ukmuş ırday telede. Bayağı ne var ile al mezgilde jana internet var telede. Baldar menen bul ay tışat tele. Bayağı nonday ır menen şunday oğuz açılat tele. Bul ay yavay neme koçuda şunçalık bunda tolup turat jana neme. Talant degen tolup turat. Aşıp taşıp tolup turat. Andan sırtkar ırdaganын айтпа, ыр жазганын айтпа, kitep жазганын айтпа. Bardığına жетишкен munda бар жоқтун бары бар. Бұл өзі алтын. Алтын. Жөн эле биз баалабайбыз, бирок өтө алтын. Мында алтын, бул алтын аял. Өтө таланттуу аял. Себеби биз билебиз да башынан баягы 5. класстан баштап ушул немеге чейин. Андан кийин дагы мына ширенени баштадык. Bardığız bunu menen birge жүрөбүz. Em mına бүгүн бизди шеренеге чакырды. Men буга каалоо айтам. Салкын, ömrүң uzun болсун. Өрүшүң жайык болсун. Балдардын урмат сыйын көргөн. Биз жакшы мындан биягына балдардын урмат сыйын көргөн. Кыздардын урмат сыйын көргөн. Мынабы күйөө балдардын, келиндердин урмат сыйын көргөн. Дайыма жакшылыктын гана немесinde oturgun, жақсылық ғана. Жанағы немеле 4 төшөктү 4 кабат кылып салып, шунчалык урматтап сыйлагыла балдар. Бул шунчалык адамдын эң жакшысы дейм эле. Бир шунчалык таланттуу да, талант үчүн. Ошон үчүн мен буга каалар элем. Дайыма көп жашасын. Кудай ошого салкынга ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Yetmez baylık genç beyilmesin. Bala çakalarına hem den soğuk kalayım, gelinlerine, kızlarına bardığı tınçaman bolsun. Amin. Allah. 45'ten 50'ye barğınca Orudan sakta kodayım ay Oynup bir gülüp alğanca Orudan ay sakta kodayım ay Oynup bir gülüp alğanca Ayaz zaman. Gülölü gülkü kanğınca 60'tan 70'ge barğınca Kırsıktan sakta kodayım ay Kıdırıp oynap alğınca Kırsıktan ay sakta kodayım ay Kıdırıp oynap
Baldırkan tüvü balalık, bal tilin çiğip kanatın. Bar bulsun anda balalık ay, kayrılıp kayra baralık. Bar bulsun anda balalık ay, kayrılıp kayra baralık. Kolumdağı talçık, kor oldu kayran caşçılık. Karılık alıp baratatay, gün ötkün sayın şaştırıp. Karılık ay alıp baratatay, jıl ötkün sayın şaştırıp. Arka tutmayın mı? Tura. Yem tatsın mı? Şeker akar. Şeker cak. Şekeri de böyle. Mayları da evet şeker cak. Yoşun bir geldi. Bizde karar. Hava sıkıntı gel hava. Geçmiş yaşa kadar. Yaşlar güzel. Kulaya şükür desek mi bıçaktan ayağına döküyor. Bu vakti coşturdu ne? Çok bakmamız da. Hazır bularda ben kişine nöbet buram. Teylep. Öyle lan. Amma da Hazırkı söz burası Tacıgül degen bizim gelinimiz, bizim ayaşımız mesela. Ulurak olsa gelin bu. Kılas taşımın gelin de Ayaşımız. ayaşım. Gelmiş olan ayaşımda söz, Jakşına kaygılıp söylüyor. Jakşına kaygılıp yem özü bilekte burada. Burada Şöyle Oturuşuna bu olup gelip kaldık. Satılacağımız uzun bolsun, den soğuk için bolsun. Baldar kızlarının
nevere çevrelerinin toylarını görüp den soğukta жүрüversin. Önörüңüz örkündöy salkınca. Urçkanız hiç kaçan öçpörsün. Önü göversin. Canlayıverin. Nemeleriniz, kitaplarınızda. Yolunda yazmayız halkının oğlum. Şunda Ağdaş Torkondor'un üstünde barız. Ağdaş Torkon'un üstünde barız. Tınç aman buloylu. Den soğukta olaylı. Ağdaş Torkon barızda nasip etsin. Ağdaş Torkon çetinde oturgan ayaşlarım, eceler barınarga uzun ömür çeksiz bakıp işlerinizde iyilik. Zamanınız tınç bolsun, asmanınız açık bolsun, el yurtunuz tınç bolsun. Elden katarında biz şu ayaşlar, ortaklar, eceler barızga tırşılıp den soğuk kalayım. Albayıp karı vatkan kezim benim bağlasa bağlamasa başka bir öt barkındı bilgenlerden barkındı bilgenlerden kesin sızlatıp sızlavacı sevimlerim savala baracakkan gezim yener sıylasa sıylamasa kaybeder ölür sırrımdı bilgenlerden sırdaşıp çürgündürdün esinlerim sıylasa sıylamasa gelir ölür sırrımdı bilgenlerden sırrımdı bilgenlerden Endi biz mına kımbattуу klassdaşlar, balдар, kızlar, hem 70'ge çıkacaklar balдар, bala boyunca kız boyunçayız da kızlar balдар deyiz. Mına şu bizden 10. klası bütkönüzge 66. yıl, 53 yıl oldu. 53 yıldan beri, mına 2 yıldan beri 50 yıl ötközüp, şunda şerine uyuşturup, ay sayın 100 bar bala çıkalarla tanışıp, kıdırıp жүрөбүz. Bardığına ne diyeyim ben, şu mektepte kanday kızıktı günler ötkön, жақсы okuçuluk günler ötkön bizдің uağızda. Hem kızıktı günlerdeysen köpten deyim, ne de aytarız. Tüge böyt, esizden hem çıkıp kaldım, nasıl yaşıyoruz, en kişinekemiz 70'ge çıkıp kaldık. Hem uşuntup bala çıkağız çoğuyup, bala çıkağız öz ordunu alıp tavışıp bardığı bilimdi olup. Hem biz şuntup kıdırıp, şerine cep, жүрөz kıdırıp. Hem bugününe şu salkındın üyünde en bir жақсы aşlama zonasında taza havada oturağız. Salkındın şu bayatan bir aytып atacak şu üyünde deyim baraka payız bolsun, deyim tasarrufunu жақсы bolsun, toylar жақсы günler bolsun. Mına baldarın gördük, kızların gördük, nevrelerin görüp oturağız. Bәрі oşan tanışıp yetağız öz üylörüzüne. Mına жақсы baldar çıgıptır baldar, bәрі çoğuyup jetliktir. Apası hem bağı keç bolsa dağı çıgarmacılıkты başlap, hazır Zinat aytkандай çındığında örkünde atkan oağı. Şu salkındın çıgarmacılığı örkünde översin, özü jana kitep жазгандар өзü жаш өткөндөн жазат да, туура кийинкилерди эстеп туруп. Дайыма немесе өркүндөй берсин. Мынакей бирге окуган кыздарыбыз, балдарыбыз şu жақсы, Кудайга шүгүр, баары 70'ge чыкса дагы жап-жаш көрүнөт бизге баладай şu. Кызыктуу күндөр көп болгон эми, аны айтып берсек болбойт. Айтып коелу кызыктуу күндөр да. Уларга шуурап
Kaç çelekler güldürüyor ha. Ömür verse derse oturalım. Ömür verse daha Kudayım ömür verse şu kıdırıp cana ırg okşop zemiren ırg okşop kıdırıp jürevereli orsur kodun Kuday saktasın den soluk versin bardığız birüdüz görüp turganızda bir ay ötkü çöptü şaşılıp birüdüz sağınıp kalağız ayavay jakşı olguçuluk günler bir tuğanday bolup jüröz Kudayım şunuz jazbasın oynop jürevereli Keçkisek hem çırkap gelir. Dağ olsun değil mi? Buradan gelmiş şuraya gideceğim. biriyle O şöyle iki kaytala versin kolu. Ayta. Salkıntını bulalım. Bulutlu kanı kılıdım aylanı uçaşamalığa bulutqa okşop men dağı buluğup cılam sen jaqa bulutqa okşop men dağı buluğup cılam sen jaqa Tınşasam mezgili şokumun kılımını doşuğuna Cılt edip carığı salıp Cıldızım uçat sulda Cılt edip carığı salıp Cıldızım uçat sulda Cıldızım menin öçbөгün Alamga nurun taratıp Özüngördü oylap oturam Ömürden ötüp baratıp Balalıktı este oturam Ömürden ötüp baratıp Ana yapacak resim şu an. Ayağına çençi koydu. Ya birbirine kale verdiler, daha bir yürüdayım degeni de böyle. Ne güzel şunda şirin sözler bana Çakşı söyle. Kurman bir şey değil. Yeme götürsene de. Götürdük. Yeğenim bundan hazırkı yeğen şu onu uyuşturgan töreğin var bizde. Ne güzel bunu uyuşturgan şu şerbet degen uyuşturgan hap doğru şu hazır mümkün olsa şu töreğin çile koysun. Ekstra. Ne deydilik? Buradaki yaşına kayboluk oturağız. Salkından üyünde. Uşul klastaşlar oturuştu, uyuşturbay turup ayavay klastaşları sağınat elem, görgüm gelediler. Gege degine Batırbek'ti görüp kalat elem. Kalgan bir klastaşım dele görбейт Aylık arganda şunu göretilem. Anan ömür boyu жетекçi kızmatta iştegen üçün служебный машина менен жүрүп көчөдө эч кимди деле учуратпай ишими үйүмү анан айылыма эле барат элем да анан ошентип өмүр өтүп кетет экен мына келип 70-тен ашып атабыз кудай кааласа насип кылса анан классташтарды көргөндө аябай сагынып көрүшөбүз монтип мына 2 жылдан бери ушинтип уюштуруп классташтар бири-бирибизге каттап атабыз эмнени каалайт элем мен классташтарыма 70 жыл биз үчүн жапжашпыз азыр деле бала кыз ушундай илгеркидей эле көрөбүз бири-бирибизди анан эми мындан нары дагы көп узун өмүр сүрөйлүк мына салкындын бала чакасын көрдүк балдары эр азамат болуп өздөрүнүн ордун таап баардыгы жапжакшынакай экен салкын жаш убагында эле чыйрак болгон
Ошон için erте köyge tip ketip kalganda. Çerikке aşık olup. Lütüçke maşinesi var, ошо lütüçkesi menen alıp kaçıp ketken. Mayli dey, mına monday ballardı zınkıydı. Bugünkü tiyiz bey bakalım. Östüp koydu. Mına zınk. Balası aytıyordu. Men atamı jaman deysinger dey. Jaman degen çok sen atanı. Jakşı dese. Men atam dey jakşı üçün algandan keyin okutup koydu da deydi. Okutpaydı ele de jaman bolsa atam deydi. Doğruydu. Atası jakşı kişi olgan. Hem ömürü kıskarken, ömürü kıskarken ötüp ketti. Biroq salkın güyösü barında çıkarmacılığın şu basıp durgan eкен de Çalı. Yaşında. Çalı ölgönden dürküre östü de defteri çıktı, жазуу ırları çıktı. Irday, şunday örkün ösüp ketti. Baldarı da aytып атат, atam uçurundagıdan keyin apam kötörüldü ayabay dep. Hazır kötörülgen uçuru ömür bersin salkıngandağı. Salkının 80 yıldığın, 90 yıldığın, 100 yıldığın ötköröylü kuda kalasa. Ötköröylü kuda kalasa. Bu Kızılsu örönünde men çalım menen uşun çalı kudaylaşkan dost bolgon. Uşul örөнгө turmuşka çıkkan men dagı, Жогоржак Malaga. Menin çalımdagı kızıl diplom menen pütkön Лесохозяйственный институт maktanıp koyayın. Ушул өрөндү не кыйыны менин çalım эле. Жогорку билимдүү, анан көрүнгөн, эң алдыңкы жигиттерден болгон. Эми айла жок баягы. Ömürü kanday sonun bolmok. Алматадан бүтүп келген. Жақсы жерін айтайын, классташтар. Yaxşı yağlı aytın aysını. Классташтарым бардыгы жакшы куда кааласа, бардыгы Қызық сонун, бардыгы бирок кыйын болуп саясат жактан чыккан эч кимиси жок. Только булар өзүбүзчө дыйканбыз, өзүбүзчө тыңбыз. Тилгиликке тың балдар бардыгы. Бирдекен айтсаң колдон алып сразу бардыгын уюштурушат. Мен бир оз эле Өмүрбек айттым, Өмүрбек давай деди. Ушу менен уюштуруп жакшы ишерине жеп жүрөбүз. Мындан арда көп жашайлы балдарыбыз тез бизди чакырып сыйлап. Баса албай калган кезде дагы машина менен апарып элге кошуп тура берсин сыйланат. Муртап коюң шербет эчесиз дагы. Билбейм го мен. Билесиз, сонурдайсыз го. Bol. Ömrünüz var sizde. Ömrü degen bulu bakta saylanan ömür barda öldürmezden oynap gül ömür ötsün carabaylı hayranan. Sen canlı can bölüsün, ömür sen halkın son neredesin? Bayralarla ver gidey, ömür sen Şunday жақсы oturuş şerine olup atkan eken biz şunday kuvanıp barыбыз аман эсен şu жерде чогулганыбызга şunda денсаулыктар
şu densoğluk vergen Allah'a şükür dep şunday konuşta oturabız. Her daimimiz halkındağı densoğluğun çın bolsun. Ömrün uzak bolsun. Şu baldarının, nevrelerinin en жақсы günlerinde baktılı çoğanı olup, tayını olup şu günler nasip bulsun Allah sana daima tinç bol, жақсылық bolsun. Yemi bir iki şingil taştaydı okşayım. Yerim beş badam oynap yürüp bal alıp kez taştağam Jigit bolup mınayemi sağınıp En birinci seni izlep baratam En birinci seni izlep baratam Seni izlep baratam Gözüm açsam emi kanatan atkan Kabar alıp bilügesem tarattan Şaşıp uşup çala toyup giyinip Men birinci seni izlep baratam En birinci seni izlep baratam Seni izlep baratam Azımdan seni istep sanadan Ardağımsın sensin menin sadağam Oylu oğlum çıksa kendep ordundan Uygu batıp seni izlep baratam Uygu batıp seni izlep baratam Seni izlep baratam Naçar okuçular gider koyar. Nereden de burada? Yeter. Tamam, bilmeye gittik. Aklından özne vermediniz. Başını açmadı başını. Şuna paketten bir koştu. Bir dakika, hava istiyorum. İlk sarıyor var o. Bir dakika, kim oldu? Ben altından onu birinci bir rakam istiyor sayın. Kaplarına salmağa verip koy. Yolda şarkı. Onu. Zaten bak kuzular yetişler. Kuzu kötü. Benim şaşırıyorum. Tavuk perdeleri koysana. Tavuk da düşün. Tavuk çıkınca. Ha.
Ha, üyleşkensin canınla. Birinciden şuncalık bizde ızattap sıyla anca bölünüp oraya geçilip tartıp bizde ızattap sıyla oturgan salkınga şimdi olup uzun ömür ağlap talantın taşkınday versin demekçiyim. Екіншіден мынау ушул отырған отырышты нелері мына ушул досторконда отырған тегеленіп отырған менің классташ досторым классташтарым аяштарым ар бириңердин үйүңөргө тынччылык токчулук болчу эсенчилик болчу алла таала эсенчилик берсин кеңпейил кетпес дөөлөт берсин ар дайым эл алдында журт алдында жүзүңөр жарык болсун жүзүңүз жарык болсун ушундай досторкондун үстүндө ар дайым чың ден соң алла таала чың денсаулык берип ушинтип ойноп күлүп ушинтип кыдырып ширинени өткөзө берели. Эми экинчиден мына ушул жерде ушу бизди тейлеп отурган Жок, аларга дене бер. Муну бизге бер. Омин бизге дагы. Эми балдар. Ana evi uşul bizde teylep kançalık var egesin kızarttap sıyla bizge çay verip tamak verip mana oturgan mana uşul kızı koşuğunun koşamanısın gözünü dolsun bolsun ar dayım yer aldığında yurt aldığında yarık olsun özünün tengsizlerinin aldığında ar dayım oynap gülüp Allah Teala jüre versin nasip olsun. Екіншіден мына балдары қызматтарда іштеген балдар екен іштеріңерге игілік берсін Алла Таала. Алла Таала чың денсаулық берсін. Қошқанары қошағарына бала қыздарына бақ берсін Алла Таала. Балдарына қуал дөлөт берсін. Кең пейіл кетпес дөлөт берсін шендігінде. Емі сендер дағы үй біленгер менен ел арасында ойлап күліп жүрсін Алла Таала нәсіп қылсын. Барды ол жемей Kayıtkan durağız, yolun şıdır olsun, yolun şıdır olsun, yoldaşın şıdır olsun. Esen aman yüzünüzü geçelim. Hadi lütfen şekerbek kayıt koçu, patasını alıp git. Kızdan beri kız verdim. Öyle kızdan. Aman gerçekten toyda bir tüyet açıldı. Buna şekerbek de Şekerbek pata verdim. Yaymasın yerine. Kuğul jatkan ürümenen bizden köngülümüzde alıp, köngülümüzde yer gitip,
Көңілімізді сергіткен шынара татнағай жігітімізге, oğlumuzga Allah Teala çim densoluk versin. Hoş kolun bilen koşavar edin. Har daim çim densolukta olup, büyü bilen bilen tüç balgın, baldarını kuvalda öğret vergin, versin işte kızlarına bak versin, baktırı olsun. İşine har daim iyilik versin. İşine jakşılık candat iyilik koştayıversin. Her daim sizler kıyma gelip de işin taşlar. Az rahmet. Salkındın gence olasıken direkt o söylep yine gözümden eri varken yine ayıp vereyim salkına Yani sizler de gelgenizlerge rahmat, şafam silap, şafam barikin gel oturasılar. Sizler gör biz bir yaktala kalıp bizde bindeli dostlarımı işte oturağız, binde oturalıyız şimdi. Sizler caşa gelsinler. Sizin muhtarı oturduğunda işte iyi bular. Bizden ötük ettiler de. Rahmat baka şaka gel oturup afam bizde işte güleceğine oturup vergenizlerge. Oşu. Hem ne deyiz? Varınızlara den soluk, kalıktın ömür sürgülü. Balames neverelerden vurmatın görülü. Kız neverelerden ümelerin çeviri. Değil böyle? Oşu. Daima törlerde jürüңүздөр, ha? Sizlerge rahmat çekin. Ne deysin? Bir küflettir daha koyun hem. Apamız için anasını da ayttık. Kökköynek giysen köngülüm sağa bölünöt. Körkömün mağa gün nuru bolup tөгülöt. Köngülüm çındap vurulup kaldı köldü kız. Köngülüm sizde, köngülüm sizde. Şimdi burada oldu. Ne Muzaffer'im? Bunu kamera açacağım, jakşı yerleri teresin de. Ayınlaşma gel, canlı. Yemin ederim. Cılılık degen ha. Çöz. Sen başlasana alıp gel. Boşanırdaysın be. Boşanırdayız.
Ha, boptur kızım. Kança eşke kızlara var mı? Ay gel. Ceyim çakır. Mayli. Boptur kızlar. Şunçalık bizde sıyılap. Apanı sıylagan için bizde sıyılap. Kızı sen gel otur. Жақшына қай дастархандарды жайып бүт тамақтың сонундарын бізге тартып шунчалық бізді сыйлағандарыңар үшін сіздерге чоң рахмат. Балдарыға дағы, қыздарыға дағы, барыңарға, келіндерге дағы, барыңарға рахмат. Сіздер дағы қош қондорыңар менен қош оғарығыла. Бала чақаңардың урмат сыйын көргілі. Біз оқшоп қарығанда шундай болып өзіңердің классташтарыңар менен çoğulu alıp şuntu ırda biyle oynap gülüp жүрgülü. Kuday sizlerge densoğluk versin, uzun ömür versin. Yetmez baylık genpeyil versin. Apana dağı uzun ömür versin. Sizlerden urmat sıyınarı daima görüp жүрsün. Daima tınçaman bolgular. Kuday sizlerde koldop jölösün. Amin. Aytkanыңыздар келсеңиз, biz daha kapı olmay geçmişler. Yok, niye kapı olmay? Al. Yo, güzel ya. Evet, kino tapudan. Ben boş etrafı şu hareket var mı? Böyle. Boş etken olsun hali verse bunlar hızlı otursa da az daha. Sen kaçtasın? Ben de. Bu işte var. Ben de. Görüp kalayım.
жылдыкта жолугушуу болгондон кийин анан ушул шерлени уюштуруп алдык. Анан ошо быйыл кургуз бул экинчи жыл, экинчи жыл болуп атат. Экинчи кылып атат. Ошо өчүрүп бүгүн мага келген экен. Эми баягы 68-жылдан бери иштейт экенмин. Эми өмүр деген кетип атат. Кайсы убакка дейт Алланын колунда. Эми балдарыма эстелик калып калсын деп, ушу бир эстелик тирүүмдө эстелик калтырайын деп ушуну уюштуруп койдум да. Мен да ушуну жасап койдум чирнеге. Şu moldalarda oyun buzgan gelip yamanda. Mal salkı, su çalıp oldu. Söz özüm kız. Oğlanı çalış koş koruptunları. Anan giyin evi. Hem sıranız koyunsayım hoşun giyin ki. Özüm bunu taza olursa. Baksan ne? Özü yaşınca taza. Sıyıktan amca gelmez. Başım iyi yap. Ayşten beni karap durup başınızı iyi yap. Benim başım iyi yap. Sen de durursun. Başım iyi yap. Şu balaga patla ver koyun. Şu kırktığın değirinde olsa dedik ona bak sırtım.
gelmeyi. 1968 yılı Şuşan Kütkön, Bedir Şuşan Kütkön. Ondaki mektepte bölümünde klasını var yıllarında. Giyinalan giyin 68 yıldan başlayıp 1. sentyadan başlayıp işte yüzüm 50'ye çıkkanda pensiya çıkıp gittim. 91. yıldan 97. yıldan 21. yanlarından çıktım. Oşundan giyinalan pensiyanın bezimde tuttum, giyinalan 11. yıldan giyinalan 1. Noğu kitabımı çıkardım. Cesur Sas'tan Sanız Gazete'ye gitti. Büyük Tıpkası makinasından çıktı. Anan giyindi anneme çağırgan, metot kalp koltuğumu çağırgan. Anan kalbaya kalktı, gözüm değişti kapattı. Anan giyindi o kitapçı çıkardım. 3 yılda zorba çıkardım. Aynı aklını çıkan insanları da geliyor. Bu kitapçı. Anan giyin. 15 kişilik çıkardım, 3 yılda çıkardım. Anam bundan sonrasında da dastan degen kadar dastanını çıkardım öyle anında özümde kazaya kalktı, kalak geçirken. Anam giyin o şu 15. yılı, Canalar'a doğrulastık. Çıkarmazdık, aklımıza ustalar bitmez, müçesi olup gidiyorum, elim bitmiyor. O şu anda 15 yıldan beri müçesiyim de buna. Anam giyin, çığırma. Giyincini giyim çarmasını yiyip için diye bunu silahlarım. Ama o şehir grupa boyunca bunu kitapçı çıkarttıları poeziya boyunca. Şu çıktı, anan giyinemi daha kara söz boyunca daha bir öz çıkarttı, aldas bu kanada çıkarttı. Nasıl bunları da çıkarırlar. Anan giyin buluttum onu kaçıncı. 2018 yılı 16. yılda 13. Avrupa Noğmen'in silahı, Noğ danışman diye medalının silahı medalının, Kötçöşbek isminin. Anam Noğ kitapta dayanak babam emin Kuday bulursa şu kıyı çırkalar benim bütün var. Canalgan Ceyim Arslan bulsan degen 7. klasta okul yılı bulursa çıkırsam çıkmaya algan. O şun evde karganında da o şun Çalargan Ceyim Arslan'da degen özümün küçüğüm ekenimdi. Daha nazalap köteyim de bunu yaratılış kurulmuş demelerim vardı mümkünse. Şura bana geçtice Allah'ın degen yaratılış olunca ülkemin dözü vardı. Dönüm olunca dalıp çıkan. Her ay tura basmana dayarda. İşte bol kasalar çıkıp kalıp kalırsa. Şu bunlar yine altında haberim yenilemiyor.